Jing Capil, diskwalipikado ng COMELEC king milyaring mayoral race. Bigit 1 billion pesos sa ulaga ning shabu, may kumpiska king search warrant operation king Angeles. Spelapco, may paganaka king publiko dikil king electrical safety king paparatang kauran. Pampanga Provincial Hospital Clerk in inspeksyon dareng otoridad asahang mamuklat ngening 2025. Dalaga ibat king Barangay del Rosario mi koronahang mutya ning San Fernando 2025. Maya po oras kabalin. Kaya tabi mabilog ang pwersaning GNN TV 44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O na po rin balitang may kalap, kilob ng Paruminggo. Ako po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Stray votes ay alam mabilang rin boto amibiyek ang G. Capil, kimilyaring mayoral race, kimilaba sa alalan Kim Porac. Pakiwalwaning sangkan, king report ng Patricia Mamang. Dineklara ng 2nd Division ng Commission on Elections o COMELEC na diskwalipikado ya i Jaime Venson Capil king kayang kandidatura para alkalde ng Porac king kakayari pa mong alala ninyang May 12, 2025. King resolution, ikita na kanon ng COMELEC na perpetually disqualified J. Capil king pamadala na numang public office bilang pamanuki king 2025 decision ng Office of the Ombudsman ang mag-dismiss kaya king serbisyo kaugnay ng kasong administratibo. King phone interview kang attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, mi deklara lang stray votes o ela mabilang rengagang boto para kang Capil. Mga intuliran na ing menikwang kaduang peka mata sa boto king mayoral race o king sitwasyon na iti imaik tapang ing may proklamang alkalde. Ombudsman rules promulgated in Administrative Order Number 07, Series of 1990, as amended by Administrative Order Number 17, Series of 2003, Section 10 of its Rules 111. Rule 3, it states that the penalty of dismissal from the service shall carry with it that of cancellation of eligibility. So, ibig sabihin yan, hindi siya qualified na candidate from the time he filed his certificate of candidacy. Nag-retroact yung decision ng ombudsman na hindi siya qualified. Since disqualified siya, stray yung boto niya. Therefore, ang order dito sa May 28, decision ng 2nd Division, ito yung order. Grant instant petition. Second, declare respondent disqualified from running for the position of mayor in the municipality of Porac Province, Pampanga in the May 12, 2025 national and local elections, and consider the vote cast in favor of the respondents is stray. Accordingly, the Municipal Board of Canvassers of Porac, Pampanga is hereby ordered to reconvene and perform the following. Make the necessary corrections in the certificate of canvass of votes and proclamation and proclaim the candidate with the highest number of valid votes. Inatasan niya naman ng Municipal Board of Canvassers ng Porac na use to ing Certificate of Canvass at iproklamay tapang bilang halala alkalde ng Balen. Samantala, balaos na namang kukuhanan pasyag ng news team i Jaime Capil Dikilketi. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. May pasalamat naman i-re-elected Mayor Noel Villanueva kareng taga Concepcion Tarlac, katukining pamanyambot tingalalan ay ning istorya. Pasalamat siya i-re-elected Mayor Noel Lopez Villanueva ng Concepcion Tarlac kareng kayang kabalen kay bat matagumping ikwa ing kadwang termino king milaba sa eleksyon.
Tukluking 55,203 aboto ingikwa ng Villanueva kumpara king 43,257 votes ning kayang kasabalan king pwesto ay dating Mayor Andy Lacson. King interview ng General Lumbang Parungaw ning Balitang Balita, pepasyag ding alkalde kayang pasalamat kareng tao konsepsyon nung nukarin makasadyaya kanong makirandam king suwestyon dareng memalen bang apasanting panglakwas ing pamang gobyerno. Nung kami mo na kami nginalalyo, naman nagyungan ng obra. Sopan nyo kami. Yung makananong paralan, paga na kayo kaya kami, minsan nung ating yung pamagkulang. At lalo yung yung dinan kapigaganakan, potangi kami, magmalabis kami. Gisingan nyo kami, kaya kami pamagkulang at pamagmalabis. Sopan nyo kami. Kayo yung maging konsyensya kami. Nung atinang yung masanting ang malilyari kaya katambalin, ibugnos nyo. Marakal paralan. At yun yung Facebook ken, ating social media. Kami naman, makasadya kayong makirandam, karing kaya kayong sentimiento, karing kaya kayong komento, karing kaya kayong sabyantanang puna. At kami naman po, at yun kami kini, pauli na ning tiwalang binyeyo. At mi po siran, itang tiwalang pigkalubyugay kami, kaya ning daratang at lumbanwa, asahan niya po, yung maya pag-gobyerno para kayong balentamo. Manuwalaya naman ni Mayor Villanueva na dapat milele pa mo ing partisan politics karasking pamang gobyerno. Lalo na rin yung atlong sangguniang bayan members na may manyambot, misaw pang tamo. Let us set aside politics, partisan politics, and work for the betterment of this town. Yung eleksyon, yung politika, datang niya, yung pan 2028, yung tayo pa na yan, datang niya mo rin. Datang at dating itong panahon na ito. But for now, yung harapan tamo, nano yung kailangan ng baling konsepsyon, kaya katamong pinili da, naman ni muna, kayang progreso. Ginaransya na mo naman ng alkalde, yung pante-panteng servisyo para kareng hanggang kabalen. Naku man may pagkaitan serbisyo, ulin mo waring, aliwaya ako yung kaya kayo binoto. Pare-parehas mo yan. Bigboto ka na ako, alimigboto ka na ako, pareho yan mo. Pante ang datang, yung serbisyo para kaya kayo. Ala ko ang ganakang ganito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Tukluking migit metong bilyong pesos o laganing pagsuspetsyang Shabu ing akong piskaking Ciudad Angeles katukining search warrant operation. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Tukluking metong bilyong peso sa halaga ng pagsuspetsyang Shabu ing may kumpiska king search warrant operation na kesa king barangay Pangpang, Angeles City inyang Lunes, May 26. Total 155 at transparent plastic bags ang maglamang metong kilo ning panwalang Shabu ing mesamsam king target location. Ing operasyon, peni munandereng piyabeng puwersa ning Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at reng lokal kapulisan kining intelligence report bikil king illegal drug activity king lugar. Balaos naman ang investigasyon na ring otoridad ating pamangalap kareng aliwa pang individual posibleng ating kaugnayan king illegal operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Tuklukin 2,000 night patrollers ing linarganing Police Regional Office 3 ing Central Luzon. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pepakalatsaing Police Regional Office 3 o PRO3 migit a 2,000 night patrollers king Central Luzon bilang parte ning kampanya laban king kriminalidad. Ing takbang IT, makatukiya king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. at utos ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Agpang kang Police Brigadier General Jean Fajardo, Regional Director ng PRO3, kapag nasana niting pasik na nga ning seguridad, ay wasan ning krimen at siguraduan ing presensya dareng kapulisan
lakwas na kareng matawong lugal. Manibat May 28, dineploy lareng patroller kareng urban centers, kabisera dareng lalawigan, commercial na distrito at transport terminals. Kabilang kareti reng maneuver forces, ibat kareng Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion. Makatutok lareng night patrol, king pamamye seguridad, kareng magbiyahi at maging kareng residente balang bengi. Gagamit siya yung PRO3 crime mapping, time-based analysis at predictive tools para king mas epektibong pamagpatupad ning operasyon. Sinigurado namang Police Brigadier General Fajardo na manatiling makaalerto la rin kapulisan king mabilog a rehiyon bang panatili ing kapayapan at kaligtasan ning publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kekayulangan tabayanan, Spelapco, meg paganakaking publiko dikil king electrical safety king paparatang nga kauran. Pampanga Provincial Hospital Clark in-inspeksyon dareng otoridad. Asahang mamuklat ngening 2025. Dalaga ibat king Barangay del Rosario, may koronahang mutya ning San Fernando 2025. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Spelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Spelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. King kayang hometown, King Concepcion Tarlac, yasinumpa Senator-elect Bam Aquino. Kaya katayang silipan ng meging kaganapan, King report ng Patricia Mamangon. Opisyal neng sinumpa king katungkulan ni Senator-elect Bam Aquino ngening Biyernes, May 30, kang re-elected Concepcion Mayor Noel Villanueva. Gerapan ning oath-taking ceremony king bayong munisipyo ning Concepcion. Siyempre, yung hometown po natin, mahal na mahal po natin. Kung tumatakbo po tayo, like kung sinasabi na nung tinatawag tayong gentleman from Tarlac nung panahon natin sa Senate was really a proud moment at nais natin mabalik yun, no? Kaya honestly, wala akong ibang naisip na lugar na pwede mag-oath kundi dito sa Concepcion at sa Tarlac. Meg pangadwaya Aquino, king kakayari pa mong senatorial race, nung nuka rin, meni munaya, king kayang hometown na Concepcion, menikwang 71,770 na boto. Pepa salamat kay Aquino, kareng Tarlakenyo, ape pakit suporta at tiwala kaya. You know, in 2019, hindi ako nag-top sa Tarlac. And itong 2025, sabi ko kung mananalo ako, kailangan talaga mag-top tayo dito. At talagang pinakita ng Tarlakenyo yung buong suporta talaga sa atin. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumulong. Maraming salamat po. At marami po tayong nag-top na area pero yung pinakamatamis dito po sa ating home province. Sinigurado na naman niting balaw sa magsilbi at manatad serbisyo para kareng tao Tarlac. Siyempre, ang trabaho ng senador is national, no? So marami tayong mga naisasulong pagdating sa edukasyon, pagdating sa employability ng mga kabataan, given na yan. Pero siyempre, maganda rin na may nakatingin rin dito sa ating probinsya, kapartner ng ating mga congressman kapag may mga bills, mga batas or infrastructure na kailangan gawin dito sa ating probinsya, tayo po yung nais ko na tayo yung kapartner nila. We want to be the main partners here. And balak rin namin na regularly titipunin namin yung mga mayors,
to work closely with the governor also and the congressmen para masigurado na lahat ng kailangan ng ating lalawigan ay bibigay at nakikita na nagpo-progress tayo, no? Maganda na ang ating kinalalagyan pero alam ko na pag nagtutulungan lahat, mas malaki pa yung chance na gumanda pa ang serbisyo dito sa ating lalawigan. Binida ng Mayor Villanueva na metong la kareng megpursigi bang miyangat yaking kampanya at survey i Senator-elect Aquino at kumpiyansa lareting manimunay ang kabalen king eleksyon. Dito sa Tarlac, parang nakikita namin na talaga mataas ang makukuha niyang boto dito. Tsaka sa araw-araw namin kampanya, siyang pinupukpok namin. Dahil nga wala siya sa survey, ang kwento na lang yung basta mataas ang boto niya sa Concepcion at sa buong Tarlac. Kung sakali man matalo siya sa buong bansa, ay pinagmamalaki pa rin natin na hindi natin siya pinabayaan. Residente Aquino king Barangay San Jose king Balen ning Concepcion. Samantala tinagula naman king oath-taking ceremony reng opisyalis iba't kareng niyayaliwang Balen king lalawigan ning Tarlac. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Dapat mas pasiklangan ng police visibility. Yan ang paganakan ng DILG Secretary Remulla kareng kapulisan bilang pamanuki king utos ng Presidente Marcos. Ay ning report. Pasibayo ng pepaganakang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, ing direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king PNP na pasiknangan ing presensya king dalan bang ramdam dareng tao ing seguridad. Agpanggang Remulla, iti utos ng Presidente Marcos inyang May 19, 2025 nung nukarin dinikdik ning Presidente ng ulagan ning police visibility para king mas mabilis pa magresolba ning krimen at pamamaya kumpiyansa king publiko. Isa lang sinasabi nila, safe ang aking community, safe ang aking city, safe ang Metro Manila, safe ang Philippines. That is your only marching order. Do your job, make people feel safe. Dinikdik ng Remulla na reng takbang areti partila ning malawakang plano ng Presidente Marcos king mas matigik a peace and order king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kapabaluan po, lakwas na kareng kabalen na luluslus king Manila. Linatag nga ng otoridad ring plano kabang gagawan niya yung EDSA rebuild. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Para po karayong kabalentamong lulus-lus king Manila, linatag nala ning Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Transportation o DOTR at Metro Manila Development Authority o MMDA. Reng takbang mga siguradong ligtas at masaleseng kimot ning trapiko kabang gagawan niya ing EDSA rebuild. Iti katuki ning direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. bang mas maya ning epekto ning proyekto para kareng commuters mo at kareng motorista. Kabilang kareng takbang ing mumuna, libreng toll king party ning Skyway Stage 3. Dagdag a 100 bus units para king EDSA busway. Dagdag a tren king MRT 3. Pamagpatupad ning ad-even scheme king EDSA at ing pamaglinis ning obstruction kareng alternatibong ruta. Obstruction, wala. No mercy yun. Walang delay po doon. By next week, we'll implement po yung bagong plano namin to clear ng mga karsada ng obstruction on a daily basis. Daily po yan. So, hindi po dapat mag-complain yung ating mga kababayan na kakiklearing nyo lang kahapon na andito na naman kayo. Hindi po ganon. Araw-arawin po namin lahat ng kalsada. Agpangkang DOTR Secretary Vince Dizon, manatili ang makabuklating EDSA busway kabang gagawan niya ing proyekto. Buri na kanong PBBM na samasan ing trapiko at samasan ing mabilog a EDSA. Kabilin-bilinan ng Pangulo natin, and I'd just like to show you just what the President told the country, no, and all of us. Sabi niya, ayusin natin ang EDSA, pabilisin ang biyahe, pasimplin ang buhay ng tao. So, ang utos ng ating Pangulo sa amin at sa lahat ng iba pang ahensya na
kailangan tulungan tayong lahat para maayos na natin ang EDSA, sabi nga ng Pangulo natin, is once and for all, let us rebuild EDSA. Kasi kagaya nating lahat, frustrated na rin ang Pangulo sa patsi-patsin trabaho sa EDSA. No, reblocking, patsi-patsi, asphalt, tas masisira din pag umulan. And kita na naman natin yung epekto noon. Pepasyag ng DPWH Secretary Manuel Bonoan na magumpisayang preparatory works king daratang nga June 13. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bilang pamagsadya king kahuran, pepaluwal yang paganaka, dikil king electrical safety ing Spelapco. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Beg pagkanakaya ing San Fernando Electric Light and Power Company as Spelapco king publiko at kareng lokal a gobyerno na maging maingat king kuryente ngening paparatang nga kauran. Agpangking pag-asa asahang magumpiseng opisyal a kauran king mumunang Domingo ning June katukining Mimira Habagat at Pamanuran. Orete naman reng pepalwala pagkanaka ng Spelapco mumuna pututan lareng sanga dareng tanaman na malapit king linya ning kuryente bangay wasan ing pangasira o ing silab. Dapat ay wasan ing albog kareng lugar ating electrical installation kalupaning metro, transformer at underground box. Panibala kareng eksperto ing pamanyamasan king electrical systems. I-report agad reng expose a wires at sirang linya. At kapat, paratilyan lang malangi reng electrical outlet. Tanggalan laking saksakan reng appliances sustong masikaning uran at regular lang papacheck reng wiring king bale. Gagawa na nakanuning Spelapco ing preventive maintenance sa system checks kareng saklong lugar na niti. Para kareng report o nanumang kutang malyaring maus king Spelapco hotline o bumisita king karelang website at social media page. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Spelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Spelapco. Ini pa rin balitang Kapampangan. Seryoso ya ang gobyerno na sopa na tantabayan na rin estudyanteng atleta king bansa. Ay ng report. Penimuna ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing pamamuklat ning Palarong Pambansa 2025 King Ferdinand Marcos Memorial Stadium king Lawag City, Ilocos bilang patunay ning suporta ning kayang administrasyon kareng student athlete king mabilog a bansa. King kayang talumpati dinikdik ning Presidente ing determinasyon, disiplina at sakripisyo dareng kaya nakang atleta. Agpang kaya ing karelang pa magsumikap ing magsilbing inspirasyon kareng kaparang kayanakan. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try.
Winners are those who try, and maybe they fail, but then they try again and do not stop trying until they win and succeed. Sinigurado ng PBBM na bala-balawusing suporta ng gobyerno kareng programa para kareng kaya nakang atleta bang aso panlareting akwa ing tagumpe king laranganing pasikanan. Inamuyot na lareng partisipanti na isundo ing disiplina, pamagsumikap king pamagaral at pamanyese king kabulasan kabang sasamasan ing karelang kakayanan king sports. Ing palarong pambansa metong yang annual national competition Rasking Sports para kareng estudyanteng atleta iba't kareng miyayaliwang rehiyon king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ininspeksyon na ng otoridad in Pampanga Provincial Hospital Clark asahang mamuklat king fourth quarter ning banwa. Ay report. Makasadyayang may buklat king taluwing party ng 2025 ing Pampanga Provincial Hospital Clark. Ing piyakamumunang pampublikong ospital, kilubning Clark, Freeport Zone. Layo na niting manatad mas murang serbisyong medikal kareng Kapampangan, kabilang na ring migit 100,000 na talapagobra king kilubning Clark at ring residente king kasiping lalawigan. Inyang Miyerkules, ininspeksyon niyang ospital king pamanimuna ng Governor-elect Lilia Nanay Pineda, Dole Secretary Bienvenido Laguesma, TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at CDC President Agnes VST de Varadera. Ing hospital, atin niyang 143 bed capacity, 17 private rooms, 16 semi-private rooms, at 110 ward beds. Atin niya namang kompletong clinical services, diagnostic at ancillary procedures at support operations. Tela ka JT kapamilataning pamagisan metong ning Provincial Government in Pampanga, Department of Health, PAGCOR at Clark Development Corporation. Tuklo king 465 million pesos singalaganing proyekto, 100 million pesos ibat king DOH, 160 million pesos ibat king PAGCOR at 205 million pesos ibat naman king Kapitolyo. Dagdag paketi magsadyay ing Kapitolyong 158 million pesos para king mumunang medical gamit. Asahan niyang maging operational ing hospital king last quarter o fourth quarter ning 2025. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Bilang papakit pakamal kareng talapagobra, opisyal yang pesinayan ing One Stop Processing Center o OSPC ang penimunaning Dole, TESDA at CDC ay ni-report. Penimunande din na Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Jose Francisco Benitez at Clark Development Corporation President Agnes VST de Varadera ing inaugurasyon ning bayong gawang One-Stop Processing Center o OSPC king Building 1084 Clark Skills and Training Center. Pepagawa yung pasilidad bang magsilbing sentrong lugar para king mas mabilis at piyabeyabeng serbisyo ng gobyerno para kareng talapagobra king Freeport, reng overseas Filipino workers o OFW at reng residente king kasiping komunidad. Layo ning OSPC, inggawan niyang simple ing pamangwang serbisyo, iba't kareng niyayaliwang ahensya ng gobyerno king meto nga lokasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panalakaran na rin opisyal ng PEDOA king San Fernando ing karelang suporta king administrasyon ng Mayor Vilma Caluan ay ng istorya ng Patricia Mamangon.
King Ciudad San Fernando, pasibayang pepasyag suporta ang Federation of Homeowners Association of FEDOA, karang programa ng Mayor Vilma Caluag, kapamilatan ng metong courtesy visit, inyang May 26 King Executive Building. Penimuna ng FEDOA President Joselito Manguning, delegasyon, pepasyag ng balaw sa suporta at pamakisan metong, karang proyekto ng alkalde, agpangking grupo, makasadya lareting makiadwangan, karang inisyatiba ng administrasyon, para king kapakanan dareng residente ning San Fernando. Party 18 ning kapagnasan ning LGU na isulong ing shared governance kapamilatan ning aktibong partisipasyon dareng homeowner communities. Pasalamat naman ni Caluag king suporta ning FEDOA at dinikdik ing maulagang papel ning Homeowners Association king pamagplano at pamagpatupad dareng programang pangsyudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Panatili makatutok King Weekend Edition ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Reng mga tuwaking siyudad San Fernando, didinan lang oportunidad ang makapagobra. Partiyayan ka rin programa ng LGU, ay ni-report ng Patricia Mumang. Mag-umpisa na lang magobra reng mumunang anam a senior citizens king McDonald's bilang order presenters, drink drawers, table managers at guest relation staff. Iti kapamilataning programang obra para kareng mga tuwa o jobs for the elderly ning lokal a gobyerno ning San Fernando. Inyang Lunes, May 26, may kipagpulong ngay Mayor Vilma Caluag kareng bayong empleyado kaya bereng opisyal ning McDonald's at Golden Arches Development Corporation. Sinigurado ning alkalde na pasik na nga ning employment drive para kareng mga tuwa king kaduang termino ning kayang pamanungkulan. Palawak na ning syudad ing ugnayan na niti king Department of Labor and Employment o DOLE at kareng pribadong kumpanya bang mas marakal pang job opportunities para kareng Fernandino. February ngening banwa inyang pirmaning Mayor Vilma Caluag ing pamikasundo king DOLE at Golden Arches Development Corporation para king pamamie obra kareng senior citizens king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. At Chuya Keti King SM City, Pampanga in Watson's Great Health Fest 2025. Silipan tamo ing akit Keti, king report ng Patricia Mamangon. Hi, this is Patricia Mamangon and today we're kicking off something exciting and super healthy. We are here at the Watson's Great Health Fest 2025 happening right now at SM City Pampanga Event Center.
Grabe guys, ang daming ganap dito. 55 health and wellness brands all in one place. Meron ditong booths with free health consultations, live demos, and even Watson's Club exclusive perks. May mga freebies pa nga. Seriously, this Health Fest 2025 is definitely on another level. It's holistic, more hands-on, and definitely more fun. And guess what? The Health Fest is just getting started. We're bringing all this health and happiness to more cities around the country. Kabalen, this Health Fest is open from May 29 to June 4. Super nice po ng event na to kasi super daming great deals and ang daming discount po ngayon. Kaya mag-download na po kayo ng Watson's app para mas makatipid po kayo pag bumili po kayo sa Watson's. So mark your calendars, tell your friends, and join the movement to live healthier, happier lives with Watson's. This is Patricia Mamangon on the spot. Kakatanimang silipan ng Bayong Reyna ng Mutianing San Fernando 2025. King istorya ng Patricia Mamangon. Opisyal neng pinili ing Reyna ning Mutianing San Fernando 2025. Benikwa king Corona, ijemay mangulabnan ning Barangay del Rosario. Kay bating pabula na serye dareng aktibidad para king Mutianing San Fernando 2025, genapan niya yung Coronation Night inyang Webis, May 29 king Heroes Hall. Samantala, kabilang naman kareng sinambuta kandidata tina Angelic Cortez ning Barangay Alasas bilang first runner-up. Second runner-up naman ni Angelino Campo ning Barangay Pandaras. Third runner-up, Emira Faith Alejo ning Telabastagan. At fourth runner-up, Ifreya Chanel Simbulan ning Barangay Kalulot. Metong niya kanong patunay iti, King Leguan at talento dareng Fernandina, apapakit King Pakamal, King Kultura. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ako po Beniginto at ini in News Force, Pampanga. Balitang tutu, Timbalen, susunod.